To je kviz u kojem pokušavamo provjeriti naše, ali i vaše znanje o Europskoj uniji. Tko ne zna, pjeva himnu, hrvatsku himnu na nekom jeziku. Ja sam se jučer doslovno osramotio. La nostra patria bella, il nostro pese erjoko e amato antica gloria. Mene je sram službeno. I trebate biti. Jao. Da, to je bilo na talijanskom. Danas se pjeva himna. Da nisi rekao ne bi znali. Bilo je na talijanskom. To je bila lijepa naša, da. Dobro, okej. Danas se pjeva na nizozemskom, vjerojatno neko uspješniji. U cijelom studiju su Kuzma, Andreja, Davor, Nino i Iva. Ekipa doručka koja odgovara na 5 pitanja o Europi, koje će danas postaviti Iva. Izvoli. Ovako, prvo pitanje, dosta lagano. Koliko puta do sada su u Londonu bile olimpijske igre? To bi trebali koji stopa ispaliti, tako da. Da, treba. Pogotovo oni koji su radili prije sporta. Da, ovdje je fora je. Idemo odmah, sa odgovorima. 2. 5. 0. 2. 3. Ok, 2. Treće nas tek čeka. Ja sam malo optimističan. Da. Okay. Jel Bojan uopće išta rekao? Nisam rekao čula. Rekao sam 5. 5, ok, veselo. Vježba himnu Hrvatske. Njegov promašaj je veći od mog, sam da se zna ako znači, dođe. Bojan je full. Van Spachtre, Homel, dobro. Ajmo drugo. Drugo pitanje, što su po nacionalnosti Lolek i Volek? Aha. Dobro, Mislim da znam. Mene sam zanima od kud se izvukla to. Možemo? Kako ti znaš što su oni po nacionalnosti? Možda se izjašnjavaju nekako drugačije. Oni su ipak u Evropskoj uniji. Što ako su manjina u toj? Evropljani. Možda su manjine u toj. Ne, Poljaci. Poljaci. Dobro, svi ste točno odgovorili. Mislim da se neko prepisivanje događa ovdje. Ajmo dalje. Lako moguće. Koja europska zemlja proizvodi najviše čepova u svijetu? Čepova za što? Pa za bocu. Za ono što misli, ne? To se vidi da ti je Jelena. Čepovi. Što bi mogo čepove? Je li to zemlja zapadne Europe, jugoistočne? Gle, nema sad. Španjolci. Mađari. Francuzi. Bugari. Šveđani. Svi krivo. Portugalci. Portugal. Minus, dobro, dalje. Minusi, okej. Su to čepići ili čepovi? Znači čepovi, ali? Čepovi. Pa daš ono Porto i to. Idemo dalje. Koja životinja je simbol grada Madrida? Šišmiš nije, to znam. Paun. Evo, paun. Lav, iako ne znam zašto. Bik. Ja isto lav. Bik. Medvjed. Ok, a sad ide jedno lagano da se svi veselite. Koji talijanski pjevač je pobjedio na Euroviziji u Zagrebu 90. s pjesmom Insieme? Unite. Pa to je lagano. Toto Cotunjo. Je. A misliš šta? Bojan, šta si napisao? Toto Cotunjo. Ok, Je li ajde. imao futbalerku? Priznajmo. To je bilo zadnje pitanje. Ja imam 2. 3. Izvolite. Mislim da smo Bojan i ja. Ali obzirom da sam ja pjevao jučer, ja sam odlučio da danas To ću ja neću pjevati. odlučit. Komisija. Idemo. Na Nizozemsku. Stvarno moram ja isto pjevati. Ne moraš, ti si se jučer pokazao. Nije Evo budem ja Kotunjo, sam. već Kutunjo. Ja znam. Hvala, Ettore. Hvala. Dobro, Nino, ajde molim te, samo ti. Ajde. Može. Biće dovoljno strašno i bez mene. Može. Onze prachtige Homeland, onze haftige Engelfriedeland, ode glorie am vor, altid gelugig te zin. Kako je čovjek samo uspio razlomiti slogove, to je strašno. Bravo. Video i fotke stižu uskoro, a na svu sreću više ovih sramoćenja nema, petak je. Da ili ne za EU? Da za Totalni FM.